Ai so ko iwan sinulungan kada ko tunggu Yesus sumbiho ai so ko iwan sinulungan kada ko tunggu Yesus sumbiho kada ko tunggu sumbiho Yesus. Sunong kasuabon kumadati din sanan. Lumis pero mutan dabay no. Ato ko pakatilong busom kano misis ato ka iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga konsi ko det kasuabon na bay no. Tilong bus kago yahay do pagyampay. Maya diti kay sisan dat sumbayang kasuabon. May dot kasanda ta tamodon na pelajaran kasuabon na bay no. Nga lumis dati piramutan gisombot asang kadahay maya diti panambarasan iti. Tinasambayang dahi isong ngaran ni Jesus. Amen. Kaya insan pamaboras ako sa nang kasuabon, kumadati din sanan, paingka nagiohot ay rarayaw dati kumakinarahingan, gisombo kasuabon da bayan no nga insan takopohdat kapagyamong kago. Isuanggat kay sisaan kapagyang isang-isan. Ina pwede sa dopon di 7 hari bulan, hari Sabat nga. Di natilang busi pelajaran dati. Nga kasuabon na ba no? Ako di ko iri pelajaran dati itu arubati lo pelajaran dat ay ina kasadia dati at tinuntun. Halip ya megalid di sanga daw na Taliban. Yung mga ko di kinumuri ako di. Nga puji Tuhan tu timpu danda nakarikat ako na sa kirad iswang nga grup WhatsApp DM5. Tok kumunpot sa kirad tanak nga limon no di tanak eh. Grup WhatsApp pikira-kira lebih man po lebih kurang 1,000 tulun. Manikid kasuabon insan ta kana padi kapag yampay nga man po dati dat rata-rata 1,000 tulun. Puji Tuhan mantadat ginawo dati dat misiso rumikat kumakinarahingan. Iho libit gutut mantadat sinulihan baru. Onsi ko mantado karikatan na kayo. Ino pakasarit man dati pausawdi nga tanpa pendengar siapa la pong khotbah. Kadi pong musa. Babay na po hom pelajaran na po dati nga kituluh dot SDA sedia dalam api. Mantad ko iti na po panambarasan dati nga maya dot denominasi Seventh-day Adventist. Kamoyan na pa nga ina po itamodan dati nga maya do katumbayaan sebagai sangulo na pananud dot denominasi Adventist. Nagi panatasan dati dat sakira na pod it orikot-rikot iti na po panambarasan dati nga ada kotong kiad katangkid mantad di tomodon maya dat boros-boros kinarahingan pinawaya dat kitab demonikid kasuabon. Sayra na po dat ginumayo ko yo secara pribadi. Sinumuang na diti kamoyan dat pamagunan da sumikul mantadot tahun 1 tu aiso pohot tadikah antakanidi bayno na po
kada borsa tadi kah i tangan sikulan det kau pupuhu po nga haro tas kah tuh nga tapat ng kopyam auntung ta ka nagyati at auntung ta ka nagi tu karikat pod turu taon katangkiad dagi man tado mo lahing tanganak ta ka na pod dendo harohit dua kada borsa taon mantad ke pengkaraja at karuhang pengkaraja sawo kusay tandu piro na tulan da suti 2 bulan 3 bulan na lagi mantad di ina po di tanganak nga pakita mangandidit mantamong kano pa kay mantamong nga ihilok ko mo yan dati tas ka it piro nagitulan talutulan tu kumaraja na gyadi komon na po itong pinay nga iyoho na po montok dohom mongol si kaw ako na to nasusudi 80-an ilataso nga choir nagyelo manta di ata ka di no kasupiti ka munda tadi ka turu taon o ngayon nagisikul tanganak po ba na hara 2 tulan pasikulan na barite di ba ngon pa kita mangay iti kamandat tempat asuhan nga sekira na pod isay na pakasap iso nagi kadaw business at ay ikaw mo yan tokod kanusukungan na masyarakat kakuhaan na po nga kumaraja nga ito ko ngon to ko di po pahilo nga itaw burus ko kitanan na po dati mo gumu no keset ay karahit iti kamundat ay tempat asuhan it oruhit mandilo po indalano po nga isay gadi no ko kito iri no bogyari po miyagali di asusa no ti ko ngono po right to pa kayo mo miyaratanak nga miyagali dit aga-taga to kapyo atopot kapyo tumanod na pod counseling pranika tay ko keluarga maya dat dinominasi dati nga pinintalanggat iti no patanganak sehingga gisambot turu taon yolo na po nga kanu dot inapay kaposian dilo ko boboyuhon pamusarahan nga 80% terbentuk onsoy mantadidit gisom da turu taon sayra na pag gumaya latanganak nga asuwayan to kod no kuro dilo tu hotel tamod ka kusang kiwal tamod muot ako dito kon gyako yati o minomyara isay na ko ilo dilad sikulan dilo agigina at kong hotel di susuway gisambo ino pa dihit 80% sa kaparibadian di tanak nga okon komantad dati lobi pondod ino pondohit patadan dati di nga amoy manudukot nilay-nilay rohani nga ilo nolot kagaton ditit mula hingga timpo dondo dati ngon poto do nga kumaraja to ko nga milo komondot terabay tanganak jadi puji Tuhan to agumo kadauhi mula hingga ay kanu do memiara do tanak sendiri nga ni ka komoyen dat osonong tumbayaan to ko dat iti na pumulahing dat pengkaraja gado nga terpaksa to ko dat berusaha lebih kaguli to ko kodo poy tanak awal po musik to ko no hinggo pohot timpu dati momogo na pidid sayra ko modop sayra ko musik sayra ko ditindalanon tudukan ni tanak ko right kalisikin rohingan
kaubasan na po awayan natin pemagunan na po dito yun. Wah. Jadi, sayra na po ginumaya sinumikul. Ay lan, tako na iti na patanganak nga, opogot naman na matama, imogyun totori. Kasungko, antakan na po dit, isinumikulot ay sekolah rendah, tahun 1, isang tahun 6. Nga, kagumuan na po dit, masyarakat, teko itanganak, sumikul nga, mantadet. Agama dit, suway ko yati. Tu, sekolah kebangsaan kapag mga ipiyahit, katumbayaan, tinaro, nga magisuay-suay, kebangsaan. Haro, nag-episuayan na tagayo mo. Nga ay monguro, ay sangkuro. Korikot no mo tidis si kulaman nga. Nah. Kongoy lo, no di copyright ko itit ko gaman nga hiri no di. Kawaya to kono lo komondot. Manatama iti tangulun mo. Iti tanganak. Iso na pumanta do pongontok itit. Seventh-day Adventist, SDA. SDA, sedia dalam api. Sedia dalam api. Sedia dalam api, to kano mo titi. Nga may to ko intayong pangkuro ng kusuangin let sedia dalam api. Isuang ga Daniel pasal 3. Ayat 1, kituluh dot perapian yang menyala-nyala. Dompuran di malab mikit-sikit. Mano, pati dompuran mikit-sikit. Ayat kumiso, Raja Nebukadnezar, sayra na po na kailo hisiyad sinusuyan. Tamudanom nagi rati dinipih daw. At kumisay po di aon do sa tuluh no po nga mantado amas. Iya matiri raja ka. Isay dati aon do sa nga galid di. Sedangkan dat kanu nagipingat nunuhi mimbo si kalid di. Pirok ka pirok katiga din dusun. Kanu nagipingat pirok kumimbo si kal nga tok tulun mo ti Malaysia hilo ka. Ihati nga mo kobi nga dawlu nagidid ihati ko piyo. Miagal ka daw di Raja Nebukadnezar sebagai sang ulo na tulun haroy pagandasan. Ondos. Iya mati itulo mantada amas. Yoho na pa itang Pinay. Kada boros sa tiyon do. Ay, agayo do kaintalang go kandasan. Haro nagi miagal ko kauntungan, kelebihan mantad ko gumuan nga to isay po dita mo gondos. Ondos to ko. Gangaw letas boy. Mantadi di Raja Nebukadnezar minamon sa idi siya patung o kono ko tinumano didit inaypih daw nga sa galayo na di siyo do ino pa'y patung nga amas mantada patulog isang bagakon. Kinawas na pala patung nga numani siya pa'y kakato sino huminamon sa nga 60 hasta. Ako no po sila hasta di nga titunturo gisang mitisiko wagi 60 hasta nga oni ba di tino hasta to amu alam pa sa dulud do kayo na po hasta hom ulom pero ngam harapanukat lebih kurang 40 cm hasta 40 cm dohod hasta borosan to ko na po dot 60 hasta sekira na po 1 hasta satu kaki borosan 1 kaki lah. Sekira na po 1 kaki nga 60 kaki. 60 kaki na po dim iyoho na po nga impiro. Ingon na mo ko kakawas ko karikot tagidi 60 kaki.
Borasan na po dati it asan mo musarom 100 kaki. Jadi lagi mano ko 100 kaki. Man tadi di satu ay kanton ko piyo korikot nga isa di no ko hasta di laid. 100 kaki linaab pero linaab 6 hasta. Anam 60 hasta kinawas, 6 hasta linaab. Ay elanong pero kinapal. Kumono pala nga kinapal nga 6 hasta imalo. Kanto gi. Tu paimbasagi ya it paimbulugo. Borasan na po din. Na anam-anam mo din. Anam-anam mo tidi kanto ngon pausawo gi. Ino pa hipineng kakatan di nga ihirik kamoyandat ay iso kinanandat Datarandura. Datarandura. May nadidiraja suhuo tulun na tinumimong it wayo-wayoan ngay daw. Wakil raja, penguasa, bupati, penasihat, bendahara, hakim, ahli hukum, insana ni ketua daerah, darumikot, pentabisan de patung, ipining kakat daw. 1 hasta 45 cm. 45 cm gitu. Kirawo dengan ako 45 cm kali 60 piro. 60 hasta. Kada ako po saula anam-anam. Tinumi mo ngay di huwawayo ani di. Wakil raja, para penguasa, bupati, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, ketua daerah, rinimikot, dahirikine nanidi, hingga ipatunggot lumandi raja pengkakato. Miampay do borosot ay okolong, ino padihi sangulunot popaw mumidi, nga minoboros, iyo tih motipasan kumado kayo, ay tulun-tulun, isuanggat nuno na patinaru, ang boros, sayra na pa karangaw ko ti kamuenda sangkakala, suling, kacapi, rebab, gambus, serdam, dan nuno na pa itunion, yo kayo na pa nga sumambah kau, sujud menyembah, iti patung ka pining kakat di raja ni Nebukadnezar. At tumayan ako dat, ilo na pa kamandat Datarandura, nga agayo, nulo. Ako ni ko ako koro, memang agayo. May dat arumpos yolo. At konom isay no pot sumambah, nga man patamo dahil dampuran di mikit-sikit. Sayra na po korongaw tayo sana tinaru do korongaw dito union. Sangkakala suling kacapi rabab gambus nuno na pa itunion. Maka sujudlah. Sambah na ditayin sana na tulun. Mantadat tayin sana na tinaru ang boros. Sino mambadi patung? Di pinengkakat di raja ni Nebukadnezar. Nga, antakan na gidi, haradi pira-pira tulun dit orang pintar it kemundat orang kasdim. Do it komoyon harap pira-pira tulun di tengah pintar dot menomboros di tulun Yahudi. Kano pa dialog kumadi raja ni Nebukadnezar, ia raja anaruh na dasurupo do. Pinapasaliwan ko panuhuan
doon sana no patulun sa korongo dito union harus sujud menyembah di patung emas. Isay no pa sumambah nga man patamo do hilod dampuran di malab-kalab. Haro pira-pira tulun Yahudi hinggoh dot ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka, Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Ialah na pwede nga nanuan no dat kuasa da memerintah di wilayah Babel. Ialah na pwede nga Sadrak, Misek, Abednego. Ialah na pom ayala opusaw dit penuhuan no. Ya raja, ialah na po nga mamarayaw di dewa nu anagi sumamba di patung amas di piningkakat no. Wah, isay ikut arahan. Hiti no pag-group dati hiti labi pod hitlo page lah. Isay no po hit haroy mo tigya mo'y panalatom mi guli-guli no pod poposi daw iklan okay? Dadid ang sonong-sonong kat ay ang insan induo miloy dati ko mo yan nga mi guli-guli no pod tokay di oburuan padamon diliton pero kagya kinawasin lo 2,700 cm 100 cm 27 meter 27 meter may da kaki tu kaubasan 27 meter kali 3.3 jadi isay na pot tumanod arahan wah patamon mo ti dampuran no malab-kalab ka ayat padam talu man tadi di ni bukan Nezar no po nga miyampay do otogod gorigitani siyo minangigit di Sadrak, Misek, Abednego tinumuguang daw ilo na padi di nga menghadap raja penemapat poboros na di ni Nebukadnezar kumadilo tapat tinangkudat iyo kayo na po nga mamarayo iti dewaku anagi sumamba di patung di piningkakatku nuno simbardilo dondo sa kiron pod no kasadia ka no sira korongo ko dito union ngay sujud lah menyembah patung iwinansay ko nga sa kiron pod akaw sumamba iyo ko no pa nga man patamo dahil dampuran di malab-kalab aiso no mati dewa aiso no kinorohingan dit kahanu popoydu do kayo do ilongon ko 88 kaki lebih kurang 88 kaki kinawas mo tokoy nakawas mo til 88 kaki nunu kadi diolo sayra no pasinuho di raja do maya galidi ayat ko po domonom iti na simbar diolo simbar na padi diolo Sadrak, Misak, Abednego ay saguna dahay dat manhak ko simbar kumadiha isuang dat community ay saguna nga sakirah na pad-amo kailaay na raja dat iyahay na po amo mati asyo ayat padam turo sakira na pod ino pa'y kinarahingan dahay nga kano dat popoydu dahay pwede ni hay mantad dihiri tapoy di nagi isuang golongan nuhoy raja nga sakirad amo may na ilaay
Ya raja. Te iyahay no pamatim ane yahay mamarayo idit kinorahingan no. Ayahay sumambahi lepatong amas di pinay kakat no. Ato kom umbal mo tidit tinumuga di raja sinumimba na turos di siyo. Ano siya numan andado? May no di polo suo itapu igi sambo inturo kalaso. 7 kali lebih panas dari api yang biasa. Pengkurang di papalasong. Sekira na patimpu dandahom, kailah kau di panguli dinggat. Ika man natulundat. Oxygen. Welding gas. Gas acetylene. Ito kaputul lo bosi. Harap ya tong ngasahin si bosi oputul. Nga ay makaputul na tana. Bosi naging oputul. Alaso no boritir di. Nga hilo no pom inturo kalaso. Hara lagi ikarait dot ay ralan no po pinapalaso nga nairuruhay bosi ka. No kumbal lagi mamalugulugos talad do manok di gulo wala. Moy alay do hitahon ngon ruruhay di bosi. Hingga gadi bosi. Paira agangin di bosi. Ano pa nila nung paingkukuro ha teknologi di dilo nga kamoyan dat pulitahan no mo ti teknologi di lolo. Kano po pa yung kakatapatong amas. Lebih kurang 88 kaki kinawas. Kano do mo said ino po hikolosun di tapuy nga gisam not inturo kalaso. Tokoy. Nga ino po hit pandirian di lo. Nuka. So kira na po pwedun ni hay di kinorohingan. Pwedun ni hay mantadhiri tapuy. Nga ilo no di nga itamahal. Nga sakira na po amu ay raja ila ay no. Pingkurah piya nga ane hay sumambahin dat kinorohingan no. Ane hay sumambahin da patong awinan sa ino. To. Terus tarang ako nakaano tilo. Ako niho korikot tilo iman dilo. Nga ilo lo nga tulun sa pitulun. Tulun ni kadaw miagal dati. Nga adi ilano mangkanduwagas ko gandum. Nga tulun sa pitulun. Ilo nga tumbayaan na kinorohingan. Ilo kadaw nga kapuri manit ti kamundat paingkukurat ti kuwasa do pembagunan. Nga sayra na po tinumagwang raja. Okon no ko tinumagwang ka katua daerah. Okon no ko tinumagwang ilat wawayoan nga raja ilat ang orang pintar. Tinumagwang nga raja iginwasan dat pemerintahan. Nga paingkurah piya nga nukadilo. Sa kira na po pwedun ni hay kinorahingan. Ang pwedun niya hay. Nga sa kirad amo. Ila ay nad ay hay sumambahin na kinorahingan. Nung anagya hay sumambahin na patong. Dawin ng sayno. To. Nung kadiraja ni mo kanijar. Palad ko do kayo. Kamatos siya. Iyo kayo na taburus ngay. Hirih na tinumuga di siya. Di may do ko polo suod gisamo inturo kalaso. Paduya ano kung ilo nagisamo inturo kalaso at full volume mila kalaso lo mo. O kono ko stage 1, 2 may no pom oy nagisamo inturo kalaso. Paingkurah ta kayate. Ino pa pira-pira tadati nga nakarait ko ang kupi, ang daging-daging. Kada boros sa tumugwang nga raja. Kupi naging nga arato to. Kupi naging nga arato to ko nakadi papanganak. Ilo nagitakanon nga arato to ko no. Dawlo nagdi tumagwang nga ginuwasan da pamarenta. Iri kadang-kadang nga kadi boros ko piyo gi. Kadang-kadang at apanganakan ko kita do kayo. Miya galid dit ipopotapot tay ko takanda ilo no nga
salamaton ka. Harahit di mo. Iti di mo gabi kau nagid abuli mo nginom ka pa yung kuro. Kadang-kadang ngot sebagai tulun nga ilo raja nga tulun ihati nga tulun iho nga minta lang ay kapanganakan na ginaw ko ay Adventist ko ti kaamo ka na ginaw. Sayra no po kada ko buli ba ito sikit-sikit ka na diwo kan gi ay mimbulay na dah tuwa tat Adventist ti ko kon nga na ginaw ko ilo raja lang nga panganakan di lo adi ming hali-hali ko ka nga intangan no po gitu ang Pinay. Paintoguang ilo guwas sa pemerintahan. O kon no ko pemerintah orang asing pakagwilod hilo. Nga ilo no pamnu kadilo. Anay hay sumambadir kinorohingan no. Ilo patung nga ada hay sampahon ka. Nailan no dilo dat iri no po nga okon ko kinorohingan. Kamuan no pam ilo na kamuan kud amahal dito no. Amahal. No kuro. Sebagai songulo na raja nga asapan na sumap. Ihati kupi naging nga ato ko nakasap. Kupi nga mimboros. Kumuno pa di nga atas kuwasa dati. Ilo tinumon, ilo takanon. Itong gambud. Ngo sigup. Atas kuwasa dati. Ihati o berkuasa diolo. Iyo sadrak misak abid ni Gono po. Ino pa berkuasa kumadilod ang takanilo. Nga iraja. Hinggod ino pa ipunuhan di raja nga ano dilo milod. Ayso na tulun na kamunda milom manulak. Magada kono po dipunuhan na raja. Pasubon mantad na dilatapoy. Taubat to ko kaman. Ming hali-hali to ko rumi katilaan naman. Kupi naging nga ratu to ko nagi. Ilo nagi to nga gambud. O nga sigup. Tinumon. Kumundat. Irini kumundat. Tok ming hali-hali to. Ming hali-hali urit yun. Digi. Nga. Kada ko ka makatagod doon. Iyo kayo. Himatigan ako. Kayo ho. Mangimbulay ako na. Papanganak ako na dako. Suway kayo raja. Nuiri numikot. Ketua daerah nga modas ito koy. Kada borso ketua daerah. Ketua kampung po nga modas ito koy. Manager nga modas ito koy. Umbal lagi dadid. Ino po hit manhak kearahan. Nga Perdana Menteri Agung Praja. Kukurot ako no. Hingga pakayaan. Nga no kadilo. Sa kira na pod doon na hay kinorohingan, koy do ihay ka. Nga, sa kira piyad ay hay pay doon, kada na pang ipis sumambahayan na kinorohingan mo. Kada na po musurod sumambahayan na patong gawin nun sa ino. Kamu na po titang pinay nga, pintariningan, tako na tiddan na po. Son tabilat kaubasanan na tidit, oy laan dati. Oy laan to koy. Nga sapon dati iti no mo ti pintariningan dati timpudon do no kwenta lang ila pulajaran no kumono po nga insanta daw sumono kawaya to kay kantot ti wah ino pa imuhat ta hingga ayat tet mo boro sa pingka hingga ayat tet aabuli mo nigo hingga ayat tet aabuli mo nginom kupi anggapan ko no po iyo ko no po mo kon ka Adventist nga kada ko katagod to memang ano boros mantad ko ditenod iti na po panambarasan dati nga maya the denominated Adventist harap po isusuay katumbayaan no po ngamong harap ako kukuhaan nga haradaminat dako mangilon no kuro madilo jadi monta ko pa di Adventist ihati no po ay so no tuhot dati no kuro to hingga di ayat ka harno pa ituhot dako dia dim kamuan ko akon ka Adventist ko to akay lo kamuan mo ato ko na ato ko na sumapid di barangid dito di to ko ilo to ko no iri no mati kaylod ino pay kaylo nam tumanod nga kadit arat ko piyo boro sa basog matiri
Stok haro pengalamanku di minggu nakatali buat yun di. Noilan hari baku-baku tamanon. Haro di natipu. Nabolian ko no. Nga nabolian, ako inuman ganti ay iri. Nakapit kababasog hindi ba? Nabolian ko no nga ako ginantian. May na di pa karajawo nga. Kakito ko di nga. Miyagal din nakasimban-simban mo. To kom nakasimban dihit. Ipasusukan dit ibarang. May kuno di ganti. Kasimban ganti ay kuno ginadi nga. Sanga daw ako minamonsay. Mantad datang hapod no miniti karaja. Sanga daw. Mindula ako pod iti. Nakapay kababasog-basog. Basog ko kapit yun. Nabolian. Nagdadid. Siyam na hapod agatang. Nabolian. Paingigit. Nakarikot na yung pamaganti. Ginantian. Irin, kababasog di ba? Kumano po nga. Kailo, tako na po ham, tako man po buro. Ay, nga iyoho, na barasan ko iyoho la. Basog ako na di. Iri, kaman ko basog ako na kang ko pagid. Ay, may guli-guli ako. Ay, nakuro, magkakapilon dito. Ako numahan, kano ginawa ko. Jadi, memang nga ay sa ayat to kita dati dihilad Alkitabot kada ko ponigup, kada ko panginom kupi. Nga, iswang pod SDA o tumbayan tokod iati na po nga memiliki kesaksian Kristus omnogi rono buat. Komon na po nga tumbayaan to kono po rono buat. Hilo no nga ilo. Poporuan natin may pambasa. Do sa kira milo mambasa lah. Kada to kono pimbasog-basog. Jadi sa kira piad amo ato koy ilo na mati agat. Sa kira piad amo nga anay hay sumambad kinorahingan mo. Anay hay sumambah lepatong mo. Sayra do nakalaso do inturo. No di pinabuat diolo. Ngoyo no di diolo. Kepada beberapa orang yang sangat kuat. Inohi bontugon. Dit sojor sinuhu domini pangogos di Sadrak Misak Abednego numandi patamo dahilod perapian yang menyala-nyala. Kadi monginsok kita ngawaibi kahagu. Ito ngawaibi tay ko ikijawatan ngay. Ilo no panuman lahawa ilo nga akon ko insana natulun. Tu antakan na pula nga iborosan datid porasmian. Pentabisan kad iboros sa ginuman guno. Ino pa'y linohaw, ino mo ti pemimpin-pemimpin. Perdana Menteri, Bendahari, insana ni ahli parlimen, adun, ketua daerah, para hakim, itongo pulis. Sudah pasti minoy tentara itongo pulis. Orang bijaksana, pensuang na latalo. Nga, di nila nam hinggi dani lilo. Harakan tetugas disesuai. Hinongay. Nga, sebagai wawayon ngayon ipentadbiran kerajaan. Iboros kapyo kula. Imoginsok. Ginawa kuno padayod sebagai sangulo na Adventist. Nga, iyo kayo na po pahingigitit dio. Kadaliwa dio. Pahingigitit jabatan pemerintahan. Iyo kayo na day Sadrak Misak Abednego. Sirad hari ako piyontok iswang garalan na minamangon. Nga iyo kayo numatiit wakil-wakil nga idahay, icalon nga idahay, imilang mongigit. Manhakom papakitad pa yung kuro pandirian dati iswanggot pananud itu manud kumakinorahingan. Milon na pong kada ko nawayo sa huyot. Sa kirod, hari Sabat. Hari Sabat dadi tibay no nga.
Ini pun pelayanan juga baini. Pelayanan juga baini kah? Suhuan ko na di mamaras mi hidit ayat acara karamayan nga moniop no pendirian dati. Obuli bondarid man siapa nu nga ikabang no bo. Kage obuli karitia di tolonon. Kasuang kabang pay lobon. Tokoy. Haro nagituhat ko hingga mahi Daniel lilo ka. Nga kadata ko po nga uhot Daniel tu ahin no. Ila talo ho ilan dati tuhin no yolo. Kada borosot tumaguanggot Menteri Palimon Adun YB Adun. Kada borosot tumaguangot PM. Iyati na pong tumaguang takanagid ketua daerah, ketua kampung, tok auru takanagid. Irin lagi kemudian kud ilo na pot nga sakira na pod papaido o kinorahingan dahay. Ila ay na rajad amot ay sumambanda kinorahingan num ay sumambanda patung. Ihati nga iyati mo tidatid doon. At ako pa nakari katilot kantakan na naway andilo. Hiti ito ko nagisikulan, iti katua kampung. Hilo ito ko nagyati. Nga kadang-kadang iyati nagitumumod. Urusan-urusan milohid akon ka hari sabat. Nga hari sabat na kapiyopilyon. Hari sabat na kapiyopilyon dati. Sandiri takad ay may unsuh dahiri. Apya asuho nga hiri nagi sumonudot ay kapagatan iri nagi apagatan dati. Jadi ino padadi hit kaginawaan ko ti Pinay. Sakirad iyati haro pasunduran mantad ko wawayo on takod iswang kapimpinan. Manuh takodad sayra na pod asili YBH Edson Salumin. Manuh tako kapuri mandat isiya na pa nga sebagai sangulo na pamimpin, sebagai nagi sangulo ni Adventist. Isay na ko ilohdot Paulus Pilo o silih dot ketua hakim negara. Korohian na pada dati nga kapuriman takadad ako kurohot kapimpinan sebagai sangulo na pananud na kinorohingan. Dadi. Jadi ato ko kailom isay na pagilitan dati do kayong kakat sebagai puyoon nga dat pemerintah. Nga sakira na po ihati na po iso mantadidit Sadrak Misak Abednego. May to no pakita no dat ihati na po sebagai sangulo na pamimpin dit o tumbayaan da kinorahingan o girot da tumano da kinorahingan. O kon no kumaya ilo kaubasanan nga pakita nun maya da kapimpinan. Monopot. Kada dat waya sa huyot iya di nga pengkuran iya di nga no po. Ara sangulo na tambalot tumina na telepon telepon ni hayom. Tokay. Hampir 100% sa inopahit pengalaman di siya nga. Haron ni kadaw ko kacewaan right ka itit pemimpin na Adventist di mencaburi bidang politik. Wah. Mongisok no po karaja ay. Kagasay na diyo lo. Kotalu hiyo lo tulun. Miampay de terasuk diyo lo. Sa luar diyo lo. Tupi diyo lo. Panampakay diyo lo. Numan patamo dahirid dampuran. Dit inturu kalasu. Mantad kay tapoy kawasan. Mantad ko naratan ni raja na panganakan ni siyo. Gisam manuman pola suad inturu. Luar biasa. Gisom numan do. Dot ino po hitapoy di nga minonorobi tulun-tulun domini pangakat diolo.
imine papatam dia lo isojor bobo sa takuat nga kotaluh no patulun ni di Sadrak, Misak, dan Abednego naratu dahirid tapui di malab kalab miyang paidat paingkog sa golongon nga kagagang mo tira jadid no kadi ko basan ako di kotigog may hat kada ko kagagang mo tira jan ako kito koing kakat nga isyo nakuro o ko ninangku ko talutulunin numando ko patamu di dilo kasi ipinatam dati ka iri tuhot ti raja simbar na po di tangulun nga ay otopot mo ti talun ni lodi ka nga pahilon to ka pukulan na mo dito ang pinay oputan dati suwabong pa yung kukuro kinatutukan di lo ino pa itamo dan dati dilal itong pinay nga suway ko o girot tilo da tinumagwang di arahan di pemerintah bahkan ilo ano pati nga orang asing dahil kinina ni di nunu pia kantakan posubon pia yolo nga mereka sedia dalam api patayon posubon pia itapoy nga yolo na po nga nakasadia na tumagwang kat posubon mereka sedia dalam api sedia dalam api no betul lo komono pala sedia dalam api tapoy pia asunsudan tapoy pia awayaan yolo na po nga nakasadia na tumagwang no kadi ayat-ayat sinta da ko basan rahat pia lautan api rahat to laut pia nga man kuy kaho ka nuluhon nga asapan kuy sumalakoy komo no pati nga iati no pati sebagian SDA nunuh no po nga taguangan to kono po posubon to ko pia nga sedia no kasadia to kono sumubuh da itapoy sakira pia posubon tapoy pia hat ayit abantalan dati mantad ko mongigit to ko tiburos kinorohingan to koy mondosi londodon sedia dalam air sekira man putulo oliaw sedia dipancung sekira tutudan toko da tulun inggaritan toko mamaguna da tapoy kita sedia dalam api tapoy pia panginggarit nga sedia toko rahat pia laut rahat to nga laut tapoy pia sekira na pod ilo na po laut nga tapoy pia sedia to kono kumaw nabalo nga sa lokoyon taw-taw ay nakumbalab may salak iri ni pangunguntik di ba jadi sebagai pananud da kinorohingan may to kono onwo dat iso kapagalan kumadilo iso imilo datid omitan so kira pia kapuriman tokod iedit popoy do kinorohingan nga nunu pandirian diolo so kira pia popoy do kinorohingan dahay nga iya hay no po nga poti lembus ya hay amu tumano din dat panuhuan no amu sumambah kinorohingan no amu sumambah dat patung do po kita nano kumadahay harapir-piro ko kecewaan dati sebagai molohing ila tanganak haro timpu-timpu dat korulo ginawa kada borosa dat miagalila awayaan nilo Sadrak, Misak, Abednego magihum magitontok tinan nga aratu to kono mangimbulay no matidid detasoro jadi monta kita nga bujang-bujang kita ko grup DM o gumubujang pamadi hari karaitit tapot tabadam ino poy grup 5 edi tampinay nga haron na dahiri DM duan
O manto ko DM5 na po nga bujang no ngay ka. Koroy tayo na di nga ay gumoy bujang DM2 nga gumoy bujang. Apon din bulayan DM1 to gumumim bujang-bujang. Puji Tuhan to ay ogero ta sukungan dati maya dot kay sisan panambarasan boros dusun. Ino pa'y kalansanan ko itong pinahingay, iyati itong dusun sebagai pananod da kinarahingan. Nuno na po awayaan dati. Nga, mumbal to ko na miyaga lila nawayaan nga dilo. Posubon, piyad itapoy, mereka sedia dalam api. Ihati ka daw nga, tulo ni miyagal dilo. Pangkuro na po asunsudan dati. Nga, kano, sumua dia to ko tumagwang nga nuno po abantalan. Posubon to ko piyad tapoy nga, kita sedia dalam api. Kumundo po nga nakasadia to ko no, nuno na po it abantalan dati dating putorikot. So kiropyan amang inumbok kupi nga tok iri na yung mga ilo nagidi pihulit-hulit at ipapanganak do kayo. Jadi ino po'y pangorbanan da tagayo nga akon ko mo nung kiya dilet kaubasanan korohian sa lera dati. Oko ro iringon piagalo ilet si pengkuro na wayaan dilo. Jadi ilo it pangunsub na boy kadaw lom ipapanganak na kadaw. Piagalan po dati dit monong kiya di kaubasanan dati. Amoy asusa nga mantad dagi dati. Jadi kung sikaw dot ay sokadong na kayo. Haratiso pakago imbulayan ko hali pian nakulay ngayon nalat alam original dati. Hari tuhot at pahingkuro nun dahit ibobos po dati papatarang nga ay mo kinongaw ka. Nunusimbar dilo umadiraja. Iswang dat ay Daniel 3 ayat 16. Simbar na dilo kumadiraja ni Bukanizar. Ay saguna dahay manahak kasimbar kumadia. Iswang ka panambarasanit. Hara timpu-timpu dat itinupo kaumbolutan. Yatip ya sapi Adventist. Nga amilo kamuyon. Amilo rurudan. Bobos pia dati pengkam ka. Hodi ngaylo ayat. Hodi tulisan ron buat. Amo na po atumbayaan. Yodi na po kaboboyhon sa ngulon. Apakay na mo tila simbar dilo. Nuka. Ay saguna monimbar di at yun do ka. Sa kirokagod harohit. Amo na ko pia milo. Pangkuro pia simbar no nga ano atumbayaan. Milo na dati gunoon dot. Ay seguna sumimbar diyan do ka. Iri harat timpu-timpu iho ka daw nga mangiwal na pa sa sangulon dot pangkuro iti dia. Ako'y sumimbar. To asaraw ko din. Sumimbar nga ay ko mo yun. Kaboboyhon na po ditulon nga miyagal lalot di raja ni Bukanizar. Ano milo rurudan. Paingka, tapot, piyay borosan nga. Ay so ino bo, tiada. Kano gigi? Ikapanganak. Jadi sekirad hari tiadi nga, manta kano polo dilo, ay sigo na dati mimboros si silo. Nakakodaw na ginawa. Bah, kung sikaw dat kinapagyampayan dati ito sa abo na bay, no? Ikalansanan dat inapohit panambarasan hindi nga nakano dat manahak kagod isa o binabang dawago pumadati. Moy dat ay timpu-timpu orikot nuno pa'y awayaan dati nga nakasadya ako no. Tidak kirad sedia dalam api, sedia daw dipancung, sedia inggoriton nuno po nga yati na po nga nakasadya ako no. Mong ngiti mong
isusuway patapurimana Kauririn mo Gatos induana Kadakatongo Haroson dihon Haroson dihon No gitambalo Yesus kasasarit korongo Ay soko ira Sino kadakotong Yesus ni sondihon Kano sumbayang to ko? Kinarahingan abantog iswang kerajaan sorga, kasuabon diti insan po dat kapuriman nihay dat tercabar, dicabar, maya ilot panambarasan na kasuabon na bayno. O purimanan dahid asaru ihay da aratu, maya dat korohyan dahay, nagi kendalanon dahid iswang na pamagunan. Nga nagi mantado kalumukon dahay. Haro timpu-timpu dahay dat ayahay koit dit awayaan ang paggubalan na taguangan dahay bisa maasaru ihay da aratu. Nga mantadat kapag yampayan da kasuabon da bayno, insan pakagud ihay na po nga mumbal ihay do mumang buru dot pupombangan na kaposian dahay o may na ihay uhupay may dot ino pa dahay kalumukon dahay nga okon ko bayat dahay okon ni ko osonong da sumimban nga tumay na ihay mantado panghakan no kanu ihay monolibamban da insanan na pohit kantop ngay kasuabon iti sumambayang dihay montokot o insanan ni tulun-tulun umat no jemaat no dit nangadakatan dot COVID padam siam anuan nilo kagarason datinan kagarason da ginawo semangat gisambot sakirad mientok di karohyano nga atanduli kalidasan diolo miloh pa kadaw hilo dat tumilambus at iswang nga palayanan dahiti pamagunan dating po diti kaun sikaw Tuhan tuhin na kami ang paidahed ilang lang kaposian dahay datador bayno. Tinasambayang dahay isu ngaran ni Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati, kapiruba ta kakagod ka swapon na swap. Hinako po.